Nginibingelela bafowethu nginamukele kuyona-ke i-channel uma umusha ngicela ungakhohlwa ukusubscribe uphinde ulike le video la bafowethu udaba lolu-ke uliye lwashaqisa abantu abaningi oluthinta-ke ekuthiwa-ke kunomufi noma-ke kunomuntu ovele wafa-ke osefe kabili ngamanye amazwe ufe imfa kabili-ke uma kukhulunywa laphana-ke ngalolu daba basho kanjalo. Kusho ukuthi-ke khona isigameko simbeke ekuthenini-ke uyashona then-ke kwase kuba ukuthi futhi khona ingozi eyenzakalayo after eseshonile-ke eqondene naye futhi lowo muntu loyo okade eshonile. So la kuye kwangqongqa imoto ekuthiwa-ke imoto yasemakhazini ngamanye amazwi le imoto eyidumbu. Amaphoyisa-ke laphana-ke kumasipala-ke waseGroote i-MPD anikele khona-ke eSprings lapho-ke kube khona-ke ingozi uma besho-ke edlule-ke nemiphefumulo yababili. Kubikwa-ke ukuthi imoto le eniyibonayo la esithombeni yasemakhazini ibibuya-ke ukuyolanda-ke umufi esibhedlela-ke kukhona nesihlobo-ke sakhe-ke esicele-ke ukuba-ke umshayeli-ke kudlulwe lapho-ke ashonele khona umufi ukuze-ke kugcinwe-ke inqubo-ke yokumlanda ngamanye amazwi-ke ukulandwa-ke komuntu ngehlahla. Kuthiwa-ke besahamba-ke kule ndawo umshayeli-ke uhlulekile ukuyilawula imoto-ke ukushayisa-ke isihlahla khona lapho kwase-ke kuqabuka-ke amalangabi kuyona imoto. Uma-ke siqhubeka nalo daba futhi lapha amaphoyisa afike kule ndawo kukhona-ke nezinye izinhlaka-ke zezomthetho-ke emotweni-ke yasemakhazini kutholakale-ke umshayeli eseshonile-ke nesidumbu-ke sikamufi phakathi. Isidumbu-ke sesihlobo-ke sikamufi naso sikhona khona lapho sitholakele-ke eduze kwaso-ke isihlahla. Bafowethu lolu daba lukwenza ucabange kakhulu, but you can comment on the section down below ukuthi wena ngikuphi okucabangayo. Abanye-ke ngike ngabona lapha ku-Facebook bethi-ke hayi lo muntu lo kushuthi kahle kahle khona la ashonele khona. Abanye bathi-ke kahle kahle lo muntu lo wayena lo akade umlandi mhlawumbe bengafuni ukuthi-ke ayolandwa nguye njalo njalo nje. Ziningi izinto abantu abayishoyo on Facebook, but then again if wena-ke kuwuwe mhlawumbe-ke ewawuqondene nalesimo noma nalesigameko, ukuphi ongakucabanga ukuthi-ke kumele-ke kwenziwe noma-ke kwenzeke uma-ke uqondana-ke nalesigameko. Anyways bafethu ngibonge kakhulu, don't forget to comment on the section down below. Olunye-ke bafowethu luthi-ke abasolwa abebehamba-ke ngemoto ebomvu yohlobo-ke lwe-VW Polo-ke emgaqweni-ke belibangise laphana-ke kaDumsane-ke Makhaya Drive-ke ngesikhathi-ke bevinjwa emaphoyisa. Ngokusho-ke kwamaphoyisa-ke abasolwa lapha bavele bavulela indlavu kahle kahle-ke bebhekise khona emaphoyiseni, nawo-ke ase-ke amaphoyisa-ke evulela yona indlavu ebhekise ngakubona. Bathi-ke abasolwa laba uma-ke sithola-ke laphana-ke obechaza lolu daba uthi-ke abasolwa laba-ke abathathu bafike ujuqu-ke ngesikhathi laphana-ke kudutshulwana. Kwathi-ke sekuhlolwa-ke indawo-ke yesehlo kutholakala-ke ukuthi lezi zidumbu noma-ke isidumbu-ke somsolwa-ke wesine okutholakala ukuthi-ke ubezama-ke ukubaleka esedubulile naye noma esedubulekile. Kusho-ke amaphoyisa-ke ngestatement. Abasolwa-ke kuthiwa batholakale-ke ney'bhamu lapha ey'ntathu. Laba-ke bebefunelwa-ke amacala kahle kahle-ke ukubulala-ke ukugebenga nokukhokhisa-ke osomabhizinisi imali-ke yokuvikeleka lapha eThekwini. Kanti-ke kusazophenyisiswa-ke nokuthi-ke ukuze-ke kubonakale uma-ke kukhona amanye-ke amacala-ke abathinteka kuwona. Ngenza ukuthi yizo-ke esiniphathele zona lezo namhlanje. Ningakhohlwa-ke ukusubscribe niphinde like le video. Olunye-ke bafowethu oluthinta-ke udaba-ke lwalapha eNew Prison, leli-ke yijele elikhona lapha ePietermaritzburg eMgungundlovu. Lana-ke kushuthi-ke kuye kwabhalelwa abamaphephandaba kubikwa ngaso lesi sigameko noma-ke ngaso lesi senzo-ke mhlawumbe ngizothi-ke siyenzeka okanye izenzo engizothi-ke ziyenzeka against-ke abantu ababoshiwe laphana-ke ejele elibizwa noma elaziwa nge-New Prison.
kuthiwa ke iyakhathaza indaba yomthetho ke osebenza ke eNingizimu Afrika. Umuntu ke osola ke kungena bufakazi ke ngasolwa ngakho athathwe ke ayobhadliswa ke ejele. Maqede ke kuthiwe ke kusenziwa ke uphenyo kusahlanganiswa ke ufakazi ke kuphele ke izinyanga neminyaka lo muntu loyo ehleli ke khona ngaphakathi. Bakwethu nansi ke le ukuze ngingezukuyikhohlwa ke nansi ke la ifike ke ithi iyayishayisana khona uma ke abantu beboshiwe bese beyagcinwa ngaphakathi. Ingoba vele kusuke kwenzelwa khona ukuthi ke kungaze kube khona ubufakazi abablahlekisayo obusuke buvele budingeka ukuthi butholakale while bona bengaphakathi. Ngoba if benikwa amandla ukuba ngaphandle, lokho kungenza ukuthi ke nabo begcine be-intruder noma ke belusana nokuthi lobo bufakazi bugcine buba into ekhona okanye icala ligcine liqhubeka ngenxa yabo lobo bufakazi. Manje bagcinwa ngaphakathi nje kusuke kwenzelwa lokho ukuthi ke kungabi khona ukuphazamiseka nobungozi ke nje phela ke abantu ke abanabo emphakathini ke ngezenza basuke bezenzile noma ngamacala abasuke bewenzile. So ukunikeza labantu ke ithuba noma ke imvume ukuthi babe ngaphandle while amacala abo kusanophenyo lisuke lenziwa, lokho akuyona vele ke into ehambiselana nenqubo umgomo yawo umthetho. Akumele nje kube vele ke kanjalo. Okay, uma siqhubeka ke nalolu daba bafethu kuthiwa ke bathi ke kahle kahle laba basola ke umthetho, yabo ukuthi umthetho bagcinelani ngaphakathi bona, kodwa ke kubuye kungatholakala ubufakazi bokuthi ke bawenze ngempela noma bakwenzanga lawo macala. Bakhala ke ngesikhathi noma kungaba noma isikhathi eside kangakanani, kodwa ke uma nje lelo cala lelo libucayi linobungozi uphenyo, enye into abantu abangayi-understand ukuthi ke uphenyo ke alipheli. Uphenyo lingenziwa for 5 years, uphenyo lingenziwa 10 years, kuhlale nje kuthiwa ke hayi sisaphenya. So bakhala ke ngento encane labantu laba ngoba umthetho usuke nawo usafuna ke ukudlala indima yawo ungenzeleli, uyabona. Kodwa ke uma siqhubeka nalolu daba la lo ke umuntu ke okade ekhala ngaleso sikhathi ethi ke impilo yakhe ke imile nse, izinto zakhe ke ziyalimala ke ziyamosheka. Okay, umndeni wakhe ke nabantwana bakhe bahlukumezeka, imali ke iyamosheka, kukhokhelwa ke abameli ngoba ke kufuneka ke ubulungiswa. Yabo emva kwesikhathi ke noma ke iminyaka kuvele ukuthi ke lo muntu ke lo ebekukhulunywa ngayo noma ke obushiwe noma indaba kade kuthiwa ke into kade kuthiwa icala kade kuthiwa ulenzile akalenzanga, kusho ukuthi ke akulona iqiniso lokho kade kuthiwa ukwenzile ngoba ubufakazi busuke bungatholakala. Kuthiwe ke icala ke liyahoxa noma ke liyaphela, kodwa ke sekuqhubeke isikhathi lelo cala lelo kukhulunywa ngalo noma ke lokwehliswa kubuyelwe enkantolo kwenziwa yonke le yanto leya esuke yenziwa. Zonke lezi zinto kusuke kufanele ukuthi ke zenziwe bakwethu, yabo. Doesn't matter ukuthi kuthatha isikhathi esingakanani futhi ke imali engakanani echithekayo ngoba wena usuke umsolwa kulelo cala lelo. So kusuke kufanele vele ukuthi ke istate siprove lokho ngaphandle kokungabaza, uyabona, noma ngaphandle kokwenzelela ukuthi ke ngoba naku ke ubani ureportele le case lena and then we look for thina ke ama facts nje kuphela. Cha, kufuneka ngempela ke iproof evalid reasonable futhi ke for istate ukuthi sithathe ke isinqumo ngalelo cala lelo. Abantu ke bayakhala zona iziboshwa njalo okuyi abantu laba abasolwa ngawo lamacala abasuke bewenzile. Awukwazi ke ukusolwa ngecala usuku lenzile and then at the same time ungafuni istate ke siprove beyond reasonable doubt ukuthi ke wena umsulwa. Ke kumele ke lento zani uyinike indima yayo inkantolo noma ke istate sidlale ke indima yayo. Kuthiwani ke asiphiki bakwethu, angiphinde ngihighlight lokho, asiphiki ukuthi khona abantu ke ekusuke ngempela kungafanele ukuthi ke bebe kulezi indawo just because ke basuke ngempela beframiwe, abanye ke basuke honestly speaking umthetho ke ugejile wangenza ngendlela ekusuke kumele ukwenze ngayo, or else kusuke nje kuqanjwe amanga nje total. Okay, uthi ke lo munye ke kuthiwani ke
ngesikhathi ke sakhe lowo muntu lo esilinyaziwe nesithunzi nje sakhe lowo muntu lo esisuke sihudulelwe phansi. Uthi ke kuyini ubulungiswa ke eNingizimu Afrika? Kungani ke kungaqalwa ngophenyo ke kuphuthulwe lona kuqala bese ke umuntu eyaboshwa ngoba kunobufakazi ke bokuthi ke lelo cala ulenzile. Iyo lento besiqeda ukukhuluma ngayo. Kwangathi ke lolu daba ke luqondene kakhulukazi nenye yey'ndaba esike sayithinta la or amanye ama-reports esike sawathinta la aqondene kakhulu nalo baba lo owavela lapha ejele kuthiwa ke ubaba ke uDlamini ke lo okuthiwa ke uboshelwe into engekho nakhona kuthiwa yabo we don't know ukuthi i-state sahamba saze safika safinyelela ekuthenini simbophe nje ngabuphi ubufakazi yabona obabukhona ngaso leso sikhathi. Uthi ke lana ke okhulumayo la uzokhuluma ke aqondise ngqo ngejele ke laseMgungundlovu iNew Prison nokuyilona ke naye athi ke uboshwe kulona. Uthi ke eboshelwa ke into engekho mayesho. Umseshi ke wangibopha ke wathi ke uyangilaya hawu kahleni webantu ngamangala ke ukuthi ke kanti ke umuntu ke akaboshwa yini uma ke enze icala ke elithile futhi ke elinobufakazi ke ngaleso sikhathi leso yabo. So ukhala ke nangaba abasebenzi ke isikhathi esiningi vele bakahulumeni bayakwenza lokho ongaba nomthelela empilweni yakho ngendlela ungayiqondi ke umthelela ongemuhle futhi kakhulukazi yabo. So njengoba ethi uyamlaya nje kungenzeka ukuthi umuntu amaziyo noma umuntu ke abanga okuthile naye ngoba phela siyazi ukuthi abantu abaningi babanga ngisho ukudayisa idakamizwa ke yonke le ndawo especially nje khona lapha eMaritzburg. Izinto nje ezithinta ke imbango yabo ziphinde futhi zi-include nabanye ke babantu uthola ukuthi ke there are connections between abantu abayigebengu abantu abakwi-high rankings in terms of ke umthetho yabo. Abantu ke abakwipolitiki aba-influencer ke ukusebenza kwamathenda indlela izinto eziningi nje egcina ke ziba nomthelelo ekuthenini ke ungagcina ulayeka yabo. Uma umuntu okuthiwa mhlawumbe uwenza ubulungisa obuthile emphakathini and then ke wena watholakala endaweni ethe ungasi wabo, obviously abantu bomthetho bazokulaya lapho bengakuframe ngisho ukuframe bekwenze bekukhandela uzungu just because when you were fighting against izinto ke ezilwisana ke nobubi obenziwa ke abantu labo ke abazikhulu emphakathini. Uthi ke obubi ke ngejele iNew Prison lapha ke nafisa ke ukuthi ke kwenziwe noma abaphathi bakhona bakwazi ukuthi ke iziboshwa ke esezigwetshiwe noma esezigwetshiwe zikuphakela ke into ke engeke ke isuthise nengane ke eneminyaka ke 5 ejele ke kufanele ke ube nemali ukuze ke ukwazi ukwenza njani ukumokola ukhiphe ke imali yedrink. Uma ungamokoli ke ngeke ukwazi ukuthola lutho ngamanye amazwi ukumokola ke ukukhuluma la ngokudiza noma ke sosho kanjalo ukuthi ke ukudiza. Ziningi izinto ezenzeka khona ngaphakathi mayichaza le daba lapha ke ngayo eNew Prison of which azikho emthethweni futhi kazihambiselani nendlela abantu kumele ababoshiwe kumele baphatheke ngayo ngokwakhe lo. Abantu ke abasuke besolwa ngamacala base bagcinwa ngaphakathi. Mina ngokwami nje kumele ngabe mhlambe kwenzeke worse than lokho because abantu bayaboshwa kodwa umuntu uphuma esemkhulu esemngaka sike sabona nje la leli cala lika Smith laba bawu2 umama lo stepfather lo uyakhumbula ukuthi bayaboshwa ke bebangakanani emzimbeni but then kubabonile ukuthi mebephuma beyokhombisa la kwenzeka khona ke isini yecase le uyababona ukuthi bangakanani manje labantu ke emzimbeni. So sekungathi abantu bayabusa manje ke emajele ke even nangako ukudla. So abantu banako ukukhala nje. I think into abangayicomplainela ukuthi ke kunabantu ababoshelwa amacala basuke bengayenzanga and then ke iproof itholakale after futhi ke nakhona kuba iconfession
confessa sekuconfess umuntu osuke eqondene naleyo case ukuthi hayibo umuntu othile akayenzanga leyo nto leyo. Nakhona uthola ukuthi wawuqanjelwa amanga ngecase yomuntu wayesayingane ngaleso sikhathi, mhlawumbe usuboshwe o 11 bani years, kodwa ekugcineni kwakho konke uthola ukuthi usemdala lowo muntu, usengakwazi ukuzimela, egcine ekuhlanza lokho ukuthi no, kahle kahle this person did not commit this kind of an unlawful offense, njalo njalo. So bafethu, if ever kukhona umuntu ongaphawula ngalolu daba lolu, if ever you know anything regarding lolu daba lolu oluthinta-ke abantu nokuphatheka kwabo emajele, you can comment in the section down below. Don't forget to subscribe to this channel and also like the video.